Nalito hadana kanalang so kebang hot karbi youth festival nagalang duna hot karbi rison sorong jeni chalang hot nalito pa anaga pe joji ke nili tuliramo hak se anak pecopo akada anda kali hota na video nikpo hota doiko karbi atum han ilitum ACEM tuliram rong hanga ke hai kapat herak ason si ha golf field along rong su election campaign hut kaning je alang li pulo election si campaign anta non haladak NC Hills Autonomous Council election do bomlo penap si vote ti people haladak si alang li kaning je nang litum Karbi Youth Festival nang dunra nang chehok donot nelitum nang litum fan ok nang pechupo hor nang pijunpo usia ninje la bangke serak me alam le ilitum culture ke ok kichu hor gijun akam gali ilitum a culture ke culture pulate kang thir et mesen akam ke claim ja phat akam bang si jaseme a hoklo culture pulate lake the sum total of life pusi pu la pot ahut isi ke hor ki jun da culture lo seta lake hinodak pusi non hut ke bangka do eta la bange pe kom bom lo pe ong e bom lo la pen bang ang nu si election campaign long si hor pen ok pen ke pa karbia tum han jaseme da karbia lam men si ning je la bange therak meme la sinilitum APHLC pen la tuliram rongha haladak election campaign along ke pa karbia tum phat nitum ok nang pechoji hor nang pijunji nang do not festival along puge pu bangke nilitum condemn la ke hinopik alam lo la pen la bangke ilitum therak meme chok la pugali lagi election hoke son ninje kertan lagi illegal lo ninje no la son ke open hor pen ke pa poisa pen ke pa la pua bangke election hoke ninje kertan lagi illegal na sini tum lagi condemn lo aji moi APHLC hoi APHLC president hoi moi kobolo giatu je ek dinor bitorot umrongso golf field election campaign amar dangoria tuliram ronghang CM Karbi Anglong manuhokolok koise raijok koise je আপোনালোকে amar Karbi cultural functionot ahibo jitu 12 tarikhor pora arambho hobo hetu ahibo আপোনালোকক ami mangso khwam mot khwam buli fusulaise তেওঁলোকক ইলেকশনৰ ফালৰ পৰা সালে ইলেকশন ল ফালৰ পৰা সালে এটো ইলিগেল হয় এটো কন্ডেম কৰিব লাগে এটো ইলিগেল হয় এটো ইলেকশন হ'ব নোৱাৰে এনেকাটো ক্যান্ডিডেট জনক মানে এটো ডিসকোয়ালিফাই কৰিব লাগে আৰু পানিশমেন্ট দিব লাগে শাস্তি দিব লাগে যি জনে কৈছে এতিয়া তুলিৰাম ৰংহাঙে কৈছে দে লাজৰ কথা এটাটো যে কাৰ্বি কালচাৰত আহিব কাৰ্বি কালচাৰ পুলি তাত জিটো ঠাইত আহিব তাত অকল মাংস মদ খোৱা এটো কাৰবাৰ বুলি কলে এটো বৰ লাজৰ কথা হেতু আমাৰ কালচাৰত আজিকালি কালচাৰটো এটা ইমপ্ৰুভ কালচাৰ উন্নতি হোৱা কালচাৰত এইটো মদ মাংস খোৱাটো কালচাৰ বুলি গণ্য নকৰে আজিকালি আগৰ দিনত সেঞ্চুৰী 1500 বছৰ আগত হৈছিল হ'ব পাৰে কালচাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ কালচাৰ বুলি কলে the sum total of human being life বুলি কৈছে সেইকাৰণে এইটো হ'ব আছিলে আগতে কিন্তু আজিকালি দিনত এইটো নহয় এটা কথা এইটো আৰু এটা হৈছে যে ইলেকশন আইনৰ পৰাটো মদ খোৱা
খাব পাৰিব তোমালোকক মদ খুৱাম আৰু মাংস খুৱাম বুলি কোৱাটো এইটো ইলিগেল এইটো বেআইনী কথা আৰু এইটো কন্ডেম কৰিব লাগে আৰু একশন ল'ব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে সেইকাৰণে আমি APHLC ফালৰ পৰা আমি কন্ডেম কৰিছো Today we have invited you to this news conference at Difu. We are holding at Difu now. I, as the president of the All Party Hill Leaders Conference, would like to say with sorrow, with sadness, that during this election campaign at Umrongso golf field, Tuliram Ronghang, the chief executive member of Karbi Anglong Autonomous Council, he invited the people there, Karbi people, mainly Karbi people there, to join Karbi festival, and then he promised them openly over microphone that he would feed them with liquor, malt, and meat to eat. This is a shameful thing because this Karbi Cultural Society is holding Karbi Cultural Festival. Our cultural festival in this modern time is not eating and drinking. It is a good thing. Culture, it is, we celebrate in the most refined manner. We'll have to celebrate in a most refined manner. Drinking, eating may be culture long ago, that is 500 or 1000 years ago. But now there is no more our culture. Or not only not Karbi culture, but others also, it is not their culture anymore now. Therefore, this asking people, requesting people to come and join cultural festival to eat and drink is not a good thing and we condemn it. Another thing is, now NC Hills Autonomous Council election is being held. It will be held tomorrow. Polling will be tomorrow. And during this campaign, election campaign, showing temptation to the people to eat and drink is not permissible as per election law. That is why we have condemned it, and then we request the government that suitable punishment should be given, inflicted upon Mr. Ronghang for utilizing, for tempting people to eat and drink during our cultural festival. Thank you. Indeed. Ini labang so nito na gahateng walang tum perangket tum bang pot nito he peta ka surupa jelo dan ke cengsi kaning ge dame bang ke isining duk meme ini digital ka sila sonalam kaning ge tekang lason ke klem bang gel tum karbi ke panisi ning duk meme lam athe nona kai ke thekere kai adin pasi ni lagi pudami bangke Karbi Anglong Autonomous Council asia matum hadak kido Karbi atum han kisung ke boy ke rag gali hor okpen ke bay dam bangke lake Karbi ke fan ge misanang thekali lapen isi lam bangke labangso hor okpen ke bay long student organization atum afan haladak kido Karbi tum pini punang kok ke kupie porlo lahen lo lam bangke non itum thanam nei bangke je Karbi Anglong arada kisu nganta itum cepajok thekthelang dima haso ke do Karbi fan kisu nge pajok le hor okpensi ke baidam pulo tangte tangka mahapen ke baida pu bangkela ke student organization dum ta ot kali la bangke pini hala dum student organization da men endelo inglong fopen lamding ro da kese po people amen enang kokente jong sia hok pet Karbi ke fanalang no claim pulo tangte politically lo claim do nangne napen
komane CM tho komane em afigidun kriya kam kali student organization nong kele bangke CPN bangke lasi non halada ke do karbi etum pinianital land patta velang lai putha student organization ipol lamning je hedat kente halada la tum pinianta council long warenga war sailong le labang so puthak ningje dun tha he pil hor ok pene bai dang to karbi khe ki sung jok pumante tangka maha pen dang to karbi khe dak do karbi tum ki sung pen jok pumate pini halada ke do karbi etum murang so ke do karbi etum pil labang so lam ningje nang kokke komola dai chen ponon kente kumar lo ke therak nang kente no pini nang tum halada therak thek thema panal student organization mane pu CM tuleram no pu afana long han ki pu gelak to therak nang puno non komola therak nang da karbi ang long do karbi tum da therak nang lo ke itum ha dang nang pa sungri pon da bang ning jelo bang pulo MP Horen Singh be ke haita ningkan phone non ke par thupo hempre ke heloving lam lo pini arnita hadak longle icep tanang paklot do pavelang arlong ethana nang paklot do pavelang polam si bang paklang lo ante pin hada hor ok pen ke bai dam ke lage karbia khe ki sung ben jogi mante putha hala da ke do karbia tum I hem ke melong onde thang a facility da ve patumi herlang parni sialom isiam amai long tum rong lu dam lu government along hala sai chuti ke tum tektor chu hang dun ji aphan lo chupidam lo ha Ronjit Kumar Das talang li BJP president claim bom hot sita bang lo talang li piningkan popar thuelo ju te people lo hai ki sung pen hal dak non da kar biang long pen kedam team kar biang long pen kedam a BJP atum la pen student organization ki du na tum people lo hai ki sung pa jagon thek det kente nasi sialam bang non ni lelang thani pudai bang ke jong si kar bia khe phan claim ji pulotang te aprang si nang le tum autonomous te lam phan rat phan than pakla tha people lang tum ningkan phong bo autonomous te man thek te rada phan ko people lang tum non ke ba alang le tum towar si ave non ke alang le tum towar ke isiver lo hor ok pachunang po la pensi election tum chepai nang pulan chol la pen isi non BJP tum bang ke la dharoma men pen election ke pachu phan si non kam claim bom la bang ke ni to lage char pami PSL se in ben bang ke la se dharoma men pen the PSLC thola BJP atum dharoma men pen election ke pachu ba la so election a police a politics manging ton melo la pen hor ok a politics manging ton melo jong si karbia khe tum sing thor nai bulo tangte IAS pamani phanan tum bori tha APSC along kwanan si karbia tum ke palong donji ma ACS officer e paman ji la phan matha tha hor ok pen karbia khe sing thor de lage karbia tum pin hala da ke do umrang so ke do karbi tum hor ok chot long le pilang mang pin yatum ok ko chona mi ja kong dawe delo mante labang solam non arjunan kokpo nono bang kelang tum hor ok pen bai dam si ni tum han BJP hanak pa haino dak taralang so festival lang do loklo tangte ni tum nang tum han anang pa chopo hor tamen nang pa jun po lagi tum culture le mate tum sara pulo gente lasi non ki jutsia bang ke tum sara pen po than thona non ki jutsi ni li pudai bang ke karbiang long akisung ili tum akisung ko pilo lasi non pabang so kisung ke tum autonomous state long sirak nang po lapen BJP phan ke kalbiang long ara tai tum kroi nang nelu lapen ensilarat phan li ke pachin lo umrang sora pachin lo BJP phan ke vote pirino nang tum tain ton melu athe nang tum piniam ita hada ke do karbi atum hada ke do karbi atum phan ke pathir thip ji pubang ke BJP pen mai claim nelu athela tum high command alam karju pensi pinian te hada ke do karbi tum nona ta kisul pen jogone del to war ave me ave lang ave school ki dun tai hello pigla ha umrang so college do nahi ta aja tum hello piglang 20 kilometer 30 kilometer ana tum school dum nahi college ke chal dam ni panta sur piglang asil hai kisungan pajok thek puson de mesenji stanon hor ok pen bang ke bai dam pubang ke lake therak me melam komone han faropo komone fan surisi komone seller go fan komone student tum fan student organization han komone suri cap lai ki pie bang lai ke karbi ke fan mission ang thekali এইটোৱে কথা যে মদ খোৱাম মাংস খোৱাম বুলি লুফ দেখুৱাই ভোট বিচৰা
কাৰ্বি ৰাইজৰ মাজত কাৰ্বি ৰাইজসকলক সেইটোতো বেআইনী কথা আৰু ইলেকশ্যন ৰুল মতে এইটো ইলিগেল বেআইনী চিৰিয়াছ কথা এইটো আৰু সেইফালে এটা চালে আমাৰ ছ'চাইটি ফালৰ চালে সমাজৰ ফালৰ পৰা চালে এইটো আমাৰ কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে বা ট্ৰাইবেলসকলৰ কাৰণে এইটো বৰ লাজৰ কথা আৰু আমাৰ কালচাৰেল ফেষ্টিভেলৰ আহিব আমি তোমালোকক মদ খুৱাম মাংস খুৱাম বুলি কোৱা আৰু তাৰ ইণ্টেনশ্যনটো ভোট বিচাৰি সেইটোতো ঠিক হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এইটো আপত্তি কৰিছোঁ আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ